Hakmi ngalong ke syakri utrai. Ai kan urlong hanga kat kum kaktian bamiong. Kalong gamat pusan jang tamasa ki kon samla ke Juwai Diocese ya ke balap penyait da ke Indian Catholic Youth Movement. Hagde ke jing kenduk lang ke ba arsngi ke belalang ha ka arpsau ber arpsantrik benai nailar ha saman lang hall pastoral center yang bishop lum bi sentu Juwai. Ha kini ke tamasa jing ki kon samla u bishop Victor Lingdo ulalong pongsan ha kemas bekoj hargat ke jingan dalang usap belai man baha pakem usap belai Christian lalu pada Dyson Youth Director ke Indian Catholic Youth Movement Juwai Diocese bat kibai pat kiling do so belai Bishop Victor Lingdo hawa ajing keren yaki kon samla ke Juwai Diocese ula khot la wer bakin nyai im yak tin belai ula pen ko bor bat pen kamti yakin noket kam badang sedap jit thamai ha ke jing pen kamti yakin noket kam thamai Bishop Victor Lingdo ula pili perthau yaki kon samla baki dei ban clay yak juban lang Bakil nong ki babit bantri nak benta kebit kebiang ki kon samla ke Juwai Diocese bat ru ke jingkat khu ya kiding phna hadin kemas bekoj Bishop Victor Lingdo ula pen benapat ba ufada man bha pakem unlong Dyson Youth Director batmai ke Indian Catholic Youth Movement Juwai Diocese ha ke jaka ufada Christian lalu badai Dyson Youth Director ubarabat hakisan senam balalej ha ke jing jit ya ki dikhat nangkat kam batmai ke Indian Catholic Youth Movement Juwai Diocese jong usnam arja khat khandai hadu usnam arja arhuwei kilong ufada man bha pakem kum Dyson Youth Director isasa bayahun lang nongklau ibat ya ka DYLA samla mutshwa thaba kum president samla first May Bon Ringklem vice president samla Iman Singh simply kum general secretary samla Eliza P Sungo assistant secretary isamla Iwariti Sungo finance secretary bat kwe Mentakasi hadir basi ke bakarpan kasih kurang juga kecil cukup belai Bible Sunday ngangai kisamla kipan ha juga kecil cukup belai kepat beden jopi kalong hakmi kasyakri cukup try gospel cukup kasih way like kupra kemaria kalaim juga kecil cukup belai kalau jubab yo angel utrai bala wan aktin haka bat kalau hakmi ngalong ka syakri utra na duka takapor kamaria kalaim ya kaktin chublay hadu bakot kaklalong ka syakri chublay hapadeng jingkemen hapadeng jing slosi hapadeng jing job hapadeng jing ram kamaria kalaini hadu bakot kala syakri yoblay Watarai bekamaria kamdan jing songsi nyau tani jing songsi bakrau jongka henrei kalai ni hadu ko bakut namar kalai ni ban chakri yotra kabalang chungi pitip hadaru babakoi kardinal ki bishop ki legdo ki runiam ki katekis ki rambak barang baro ki chakri Ndai kata nadu kilong pa kilong kami lakhot ki ban syakri. Ndai kata ya pi ki khun samla bara lakhot ya pi ban syakri. Syakri yo ble hagachim jopi manna kasni. Baro ko lakhot ro ke jinglong doktor ki nurse engineer ki officer ki dehi ki syakri. Ki MLA ki MDC ki minister baro ki syakri. Namar kata ni dei ki syakri chung play namar kata do syarai yes kam ha ka jingai ha ka bat syakri yau try pitip ka jingai kalong kum ka wifi pi baro chung wifi tip lut dang don wifi chi na khnyum mo ka ni ka wifi kam don lang nya bom dot wifi hani PPE kai ta wifi PPE Handrai lepas ke wifi, mentalik yang wifi 4G, pau nam ha. Kapasitas tu percaya rinta hajar kendai. Tiklut ke baru, numba wifi ki 4G. Lada pingai haki wifi, balai pingai tu balai berkam kerang. Tak jing semua yo balai nunggu nung thau, badak jing kemen ke bakrau, ngaterwa api ya kini kikun samla. Ban long kinong kit kambat mai jong ki Indian Catholic Youth Movement Juwai Diocese kibala jil ho ha general election kibala long ha ki shitrik jong bunai jiliu
aus nam arjar kat kendai. Haba pi pedian ya ka jing long ka jing khot ublay pi kula ban pendep ya ka deiti jompi klam le dan det habo kini ki asnem pi kula ban puli ban im sngi ka tin ublay pi kula ban pedian hok bulsin ya ka yukres bukuat ka balon ka jin bam sim jompi ko play badon bor bara ma bom jukot ikar padin yami ban kerku kerja yakini kiding panag balong kadang papau bakini kinong kit kam kilong kisaki baem jomi dakatien batikam jongki